say me ne be me bi netie. One be me bi netie na say me ne be me bi netie. Na onhwe nkola no. Nkola ne hwe mu no onhwe wo mo. Na detie nie. Me ne netie fanse ya wo mienu. E na me ne netie e dan ba akom. Na America kleni na ye da aka so ye tie da aka so ye na me ka chense se dan no e ka na so nti obetwe bie ma na ase wontwe bie wa ma me pumasi bia nti mo na me de tu me nua bia nim na eja wo bo am kakala nti me kwaje dan no e ma ye nyina akokotena e dan ni mu nti ye ti dan ni mu no water be ba ontwea light sane e ba ba jiska ubebom pa be ma no honom enso ofi ti aye wukunu no pa chan ada wonya adwuma pa choye adwuma oye di adwuma opama de ye frɛ no sei e frɛ papaya na wotedin the wise man e wo he amafru na wotedin ne de sei wise man na wontua la bi ntua wata bi onhwe nkoda ontua papa mi twantro ontua eti enam so e ma fera ne ka kire me sei me ba beji dan no hu se me nko ana me ba ye bet hu se be maka mo ena me se ya ampa nti fera na ka chem se me nyi me niema because of water be ne kanea nti no me nyi me niema it opon adwuma obaye na ka chem se water be ne kanea na ya wa buragu na wontua no fera nse me nyi me niema nti mi ma se wo betina dem e dan so mia na me bo modena me ye dem ekotwia eka no ama minu nyina ye da ti kane nti eni nsuo kan nti nso untwa de a ene be me na wo bedi kan yi oniema na me makosere fiura no ti me ko fiura no ene ko kasai ena me yi ni no ma no ena me de ma no se onye de wo yi obema no nyoma ai me am yi ni no ma no se wo yi ni bokwa na yi tugu yi be mi yi ni bokwa wo yi ni bokwa wan toto debi kata cho obema na kan se bema de oto ba so asua guda ada ku bi abufo ba beto no nyoma mi yi ni bokwa me ne ka kire ne se enye first time a why sad ba bia be kwa akotena bia sa problem na eti yesa una so mu kasasa na biska wo ho a na bia matwia sa ntimi ka kire se fie na e ba be je me se na ala sa problem na be ba dia ni ntimi ne nye de ent na biem etimi yi ni normal no e de ma no wa anfa ne ma na anko oja ne ma no e wo dem wo no man ka hwe etimu ho no okọ no baba eti no odoje efera ne se efera ne nye dey ehu no odoje ba so awoje no meje no no wada wone na wo sei ene na wo mienu keto awo mu ni akolai ene odi adiwa odi adi mi ache wo bo akonhoma o fi mi kura na wo so unya sika no a uja ni bi mi jani bi no abedi na ade pam na wo pam na nkasa odi sika ne dey ene de disi ebusan e ma pe wona ni su kakra ene dem kasa ope ma na etro onpe kasa so ni pa de waye na ma nye onpe kasa onpe ma asem but say a woji ade afre no ho a enye easy sa ekoba sa wa bona busuafo amane ai nti ekoba sa no ena debi mi sorry anopa Saturday next kani me ho ti mi so akolayinsa na me de call na dwumam ti mi koye na me ka chense mislena la etwam be se na busum mienu ni o ma o mu kapleda even penyin no school kula na wo ko no mia na mititi mo rem a me de ma wo mienu nyina ekọ sika ode be mo bi wo ha papa 30 cedis enkola mienu ena ode ma wo mo because I'm catching some mislena or the onion 40 then you miss swap our pay number cry miss menya bia de ato adwana just school fees gina wontua nani awade be no ontua onya hwe maame na waye ho ade pa cha da bi empna na wonya so se wa no so no so na ye ne de me kan ho bi de wo ye no nampa abrante no onye wo hwe wom se wone na wo de empna kura so ya wade kwa bi so na so so hwe wasem a wo kan wo de baidia ekwa bi so abrante no osisi mache eti enam so ma me blada ba ko ka chem se aware na mete wono emboa me enti ebe ya mi ntwa so no ma hu se obenikunu na se bi kura na
omo beboa me woni ema bi man me hu sese ba omo ka me mintie na jabeja me ne na anete wonom de twa ma wo kula esi a me de abeda mu nyina ne se nkula ne ye mienu miti obi dem fanse ma ha da na ye me ne nkula ne tim wayi woni ema ekọ me baba beji ska na wabome wo shop wonom ema medical police station ewo sofulai omo ma me forms e de brel o se forms no ohu ayila no wanko ete na so ma na sister baako e friend sister Fisher o Sofia e friend me say denti na me ma ne nua na adwane saa na de me ye ne nye na me so na wabusa wo nua no ade a wo ye because mintimi ne ntia wa bla se bia wo nkola mienu 30 cedis e na ade ma wo mo na nemle kura se be dokron kura ye to ne sei enti kwase ebu a wo bu mi nti na me so me sei mintimi nye de ene ne ntina bi na aka so de ne ntina bi no de no waka wo se wo ntimi ne ntina bi no Stella wo kan onu aka sa wade ne nani je ho so be wara na so no so na me de me ne nje ne ho bi me particular there because papa wo de ma fam ba na me dwen se enye hwe enkulanti na brantie no hia ne abrantie no madam fu bi na nam ne so a me di hu no ba wo no kra wa frim to adam fu na keka ma wo pachan to anka se de na ni nusu bai me debi eno akohia na me ne mo ne su bai tie se o pese de na me ma wo ade am pese mo bo am se nkola ne hwemu no eye one problem edman because they say me hu ska nyina asa ade bia me so bia fi se me ye bia because of nkola ne nti no na nse na me no anwa mo ko echi ma me no anwa mo no china bottle of program asa akwaje pure water asa so a enti sebe so be 30 cedis ama nkola mienu omu bia school they o mama kwan ya omu bia school ya say ye me ba boy no school ni bus 6 million me kwaji loan and then blanche bebu sam say e bia ho peso square ni kra na papa on fa bi my koda ne busu so kwaji loan onto e kwaji loan ana na djuma no onya djuma na amafo mpama de ho ise ne obisa no na wo kwa wa hu se amafo de omonyo ba amafo de no ba na de na wa trans ya abusa ho se adenti no yo sa ende minti minjire okay producers hwe na abrantie no yempusu na homa no na baby o mabo modi o mabo duru no ye na ne nyoma ani efiri se di abrantie no ye no abreho asefem se wo ye adwuma pa mizo drink odofo ye konkonu bi bro nyamafo no mizo no pa sa na 5G miza no mafo dodo no ase se utwitwa bi na so onom 5G miza no a emanyoma pressure no ba from pa a courteous marketing agency the mizu ene 5G mizano edi abadwa so na wo pe mizu ene 5G mizano bi manager Daniel ewo 21st clinic ehwa overseas yenko yebenya bi ato bi kan supermarket abawasita se wa no manyi post office yebenya bi ato pa mama Esther wo Outcome Royal Ventures Baptist University yenko to mizu ni bi sa ena na Sachi Enterprise wo safo binchi woni VIP car park no ene di hwani mu yemfre na Sachi 0246270221 0246270221 kwa Coach Company Limited ewo apoemantem kofodua yenko ho ibenya bia topa sana KF Kinju Enterprise ewo so ame one enum hotel no ene di hwani mu pamango abrosa anim yenko ibenya mizu 5G mizari bi ato amanyoma so akonka yepa 3 aba center or the 3 eco capsules coco master dia bedwa so orofo coco pomatu esisi hu tuntuntuntum duru ba bia wo kwan wo minim coco na yesa ansenkyere no koba no saade a duru ba ko pe na mekamfo na mede ama say ebetumi atu coco no ase 3 eco capsules coco master na mekamfo na mede ama ho duru ba bia mama gina osisi me coco no abani so ayo wisi nyina udware honam yo hene coco no ati etimi di no
na broni friend pass no natural pass no Kolina ka ba dani eba misi eba apidan koko a ubenya biato 0546107107 0546107107 3 eco capsules coco master papa orofo ye kona ya kwa tie abrante ne num asem na ni nyina akwa se ye call Lydia Fashion Arena orofo ahofefie pa ye koto lezie ye kona kente papa pe ye kotobi emema ene ema materials nyina no Lydia Fashion Arena etombi ebeboa mo ahofe no akonka yie pa ema bag ni so tombi de bai ene de ye ho a call Lydia Fashion Arena unya no se lazy no de edutwam efe yie pa ahotwo run about one Adewa hospital no ene bo ho pe ye fra Lydia e wa ahomatufo we so 0593 784-494 0593-784-494 and now 0208-164-377 0208-164-377 Lydia Fashion Arena wafra amanyoma akonka yepa Joy Cam Roofing Company Limited yankoboye daso what chance ba pa begaso what the alozinka begaso self lock IBR IBT Irota and metal trashing wasimi kanto se techiman ube Joy Cam Roofing Company Limited Accra wo sunyane wa kumase bogatanga kaswa tamale yankonye ko ton chance papa na wasimi kanto se carpenter fo akwa dare no munim daso bo and the slope what ne kama pa dia mam Joy Cam Roofing Company Limited and the cement cancer sa enumerate 0540-125-816 0540-125-816 Joy Cam Roofing Company Limited na make am for nam dia manwo SOMPA achede do eguso ekoso SOMPA achede ama me ne wan se no eduru ba bia na yade nipa benya so na yade metaka sa asemwe pa na yenhwe kunafo nyenko ommoa na nkoda nyanka betumi adidi a yese sa abre no de SOMPA adwumayefo nyina no ye ne nkoda nyanka ekoton sa didi e wo Heroes Park Papa Yara Sports Stadium ye da memene da 6 January odofo enti ye ka kire orphanage homes ni nyina se befa forms ni bi na register na yenhu enipa anan koda wo dom beba yetumi ayomo akade ne ye de amawo efe pa ye da so eje SOMPA achede no eno ti se sika fam na ade bebo a momo number no 0598559802 0598559802 and also 241-272-990 0241-272-990 edi beba Blessed Foster ene beba yan shanen so na bebo yi papa yankonye kosua de wa abrochire na yentu kwan wate odofo eduru ba bia sesan ho kakra enti se wo kobro ni kurom na peso okofa yedie ni mpuntuo de ba na se wo peso bia ba ju sika dia Express Group na make am for na me dia ma wo ko Canada US UK Switzerland nyina da Germany wo do be ko Express Group wo mu ni ho ani mu aseda obi amon di boneda eno fa usika koma kwanchen ni bia na onyi usika enni Kumase Accra Tema Isligon takwadi sunyane tamale bibiani ubehu Express Group ewo ho orofo fasika koma obia 0249000448 0249000448 Express Group na se kan kire oza ebebo oye pa enti ye ko akoya nimu a Bristol A1 Ventures ono ena de Allison soap Allison ointment or the hair pomade no abegaso Allison soap rugare odofo na honamani entoso na ha tron kama tuntum kokko adantemu chocolate no so a ebebo pa udware wi a na ode ointment no so asra ebo makala no ye kama na ani kasema mu se ma no candidiasis no ode asawa dobro nsa na de ahye ho de ya wa onim de make no ma wo mo ho fa yom tirimi eno tiemfa pomedi ni bi ensrem ade bia ye ho bia be firim nka bia wom bia no enso ebe firim na nyoma akonkai kama pa Bristol A1 Ventures omo ena de sa enyoma wi aba edwa so ye ko akoyanim na ye koyanim a no okay mame ti sesi ano de na pese ye ma ho asem nyina ne se nkola no hwemu na me de me pese wo hwe nkola no ko se ntimi ma se be ma uti asase so se bi unwuye na obeja nkola mienu agum sukuma se abontini we so na takuma sempo ama
nkula bedidi nkula benum mi ankasa uko se kwa akodi sika so na ne buafu ekotwa Sofola police station omo friend me de letter command wa amfime wa ankokura ampo ti wa na adwen se osise no jankula na egumi so meso ma ho odene wo fom me ntimi nkula mienu se wo se me na me ye nyina de na odom ba asase we so but me kwa me ntimi. Okay. The producers atro ade atomanim se abrantia ye kana asemi ye se ne fon asai. Ne fon asai. Na empukura no ba bia mo fresi ye no na wa hye ye bose ka wo hwehwe ba bia wo na one yeso atwetwe nkombo na the producer atro no odo ne chepa show bi fon. Okay. And to hwehwe na wo hu no. Sana ko eti producers no monye ho adwuma se de be ya wo hwehwe no nyina ye be hu no so de na no ye